tai producer. Ole mali ole mea na tupu le stona. Io awa fo I ole vai aso la watea na o wangi yangi atu ai. Ile mata upu lea ale fionga ile tama le taua ana. Tu lou lava nae lupe matasila Arthur nae. Ya mai se fo I siana fo I tau mawhainga. O le Pacific Justice ia whapea fo I le City Seni fo I lea oi le mata upu fo I lea o le 3 months free visa. E whatoa o omi mai I le malaiwa lele whaavau malo I au kilani I lo visa. Ele I maua le leila. Po lea tonu ia au lape whata oto lea mata upu. Ai na mafua la utala lea I le vai aso lea watu la yatu lea na watu ila upolkalame. Au te whanua noa ona o le whapu mo o le mata upu a lupe matasila. Po le whaalo longa fo I le swafa. Po le fionga fo I a anai. Ona o te tali tonu, o le tau watele I le fio mai, I le vaitele o loo asu vai ai le atunu. Ele ngata o le fono faufautua a Samoa. O le fono te tai o le Pasifika, Pacific Leadership Forum. Le tai au whaiva, o le I tu pā Samoa o loo fauluulu I le fionga le alolii. Ya honorable le whepulea I semi whepulea. O le tofa, ya le ulumoenga, te lenga ya tele ai Edwin Pune. O le fionga ya tofilau te vanga Esther tofilau. O le maftanga so fatasi o whaife au Samoa. Ya e maise foi. O le ofisa ma le lango mai o le konsula wao. O le malo tuto tasi o Samoa malona au waa. O tau sisila la I le tafa whārena. Pacific Leadership Forum. Le fono fofautu a Samoa. Le maftanga so fatasi o whaife au Samoa. Ma e kalesio. E awha pia foi. Le lalango mai o le tu o le malo. Ta wala mai le tama le malo. Na fionga. His Excellency. A fionga ya whemata palusa lue whapo le lua. Na vea lala uang yangi atu le vai aso na se ima vai atu nei. Ma watu ai fo I malau lu I tau malau vala au lia ya anae malana vaenga. A fio mai le vai tele lea ua vala au lia Samoa ele fionga ya vavasa manai. Awa o lau tala na watu I le vaiaso atu I tua. O loo whaapu mo le whainga o le campaigners to ino anai. E tā ua lana mataupu. A le whaala lave le nā, o te tau mamā tu pēa. O le awali ia whasala lau ia o loo li po iai. Le whaala potonga le a anai. Manai tangata wa na watu nei lai le asto nai. Na anai manai tangata pansalo pe to lima I lato. O le vaenga leo le Pacific Justice. O le tuela ma le uso ya palauli ya iti ma mawhatalo fafo ima. Whelo. A wale alu watu aila ma le tangata wha ngutu lua wha vale valea voi lea. E ngoi a snake. Po o kānata. A wāfo I alu whai tala mai. Ana e toa. Aftai I ti. Aftai ua e maliu mai palauli. Tā ua le nā o le tātou. Ato whewā I liai. E a wātū au mai. A whio mai le vaitele. Te o tau whaafonga fo I la ia lea. I le tō whā momoli a Samoa. Ai maise o le tātou tali atu le wala au lia a le fionga ia vavasa maneia. Wa a apa mai I le atunu ma Samoa ai maise le tā whawha lea na iai nei.
Pacific Leadership Forum. Le fono fau Samoa. Le tau te ula i ai. Whai mai o le fono ai wa te tewa i a nisi o tangata. Le ai manisi wa te tewa. Nā o le wha mautuina ma wha mausali o le lango mai. O le fono fau nei le o se fono fau le fast. O le fono fau o le vaitele wha malu ai Samoa. Masu vai i ai Samoa. Tā boi lona tūlanga mau pue ma le mawalunga. Ale mele tamaititi le. E nā te le whaia se mea mō Samoa. Nā o le mea e mawailana tā lāma le tau whaavalea. Le tamaititi lana ti poti mai lalo le Immigration Act 501 mai Australia e le to e tu vai Australia e o mai le taimi e whalawasi. Never again. Back to the Sina again. Or even the soils of Australia. Nā la tau te whaafonga mai Samoa. Nā le mea wala ina ti poti mai le li ina mai o. A mi o valea. Soli le tula fono a le sau i nei whai mai. Nā te le soli es tula fono. O le tula fono le nā le Australian Immigration Act 501. E a lao na ti poti mai o tau i ono o tau soli le tula fono. Nā le tula fono na. Ai a lele fe tā ngisi tangata Samoa. Se i alufo e whaini a poliki po ni tangata palangi po ni maoli po nisi tangata ese atu. O le tino Samoa lava leana sa mala e le tamaititi. Masu e tupe ai, ma tau wha valea ai. Lea la ua sau ine. Ai sau lau de lea o onga o Samoa. Ma le vai o a onga. Ia se sila o atu amatou whanau, toi whau. I le whailonga lo ia ma isi whailonga ma toi fo i mai. Ale ngā ke ai whawhasa ia ina. Lea te talitonu e lau tala le wawatu. E te le savari i se whaau unga. E walata mai le taimi o te o tuai ma pepa uma nei. O tangi matalo sanga mai a tangata. Mai au se tā lia. A o le tino Samoa, o le mamalu o Samoa, la bua le whavalea ini palangi, poni tangata apoliki, poni kangaka le pangonga, poni au mea uli, po le lava, ai te alu lava, e whavalea o tangata Samoa. So listen carefully, Samoans that follow this stupid idiot. Na saula ia lea, fai tala ma lau le pepelo ma le ngaoi o le parmia ma isi whainga o lo lau ai le pio. Ia lau ma le whai atu le parmia. Nā le ata le parmia. Mai te tau walwala au fo i le parmia e sau e whai maisa na tala. Se ngai snake o e lava o le ngata. E lua ulu lua lau lo whiwa. Ioi. Ea, a peo te fefe e tau watu le mea le na i ate oe. E ta tau wai o na lapata ia le atu nuu. E le ta tau o na so i e le toi ngata lea. Le ala fo i lea o lo fatu ia anai. Po le fionga ia lupe matasila ma lana tau ma whainga lae o lo whaia nei. E le ai ma seisi o le awali ia e toi fatu o tua ina e le atu nuu. Ioe. A fasili foi la e feo lolo i o palauli sa whaila na tautua i lea tunu. A o le tamaititi lea. Na te le i la fia se mea whape nei e winga i a Samoa. Le ano fale o Samoa. Le vano nofo o Samoa. Le anga nuu o Samoa. Le ngangana Samoa. Le utu ngā vānganga. Ma le vaonga ngana o le tunu ule nei. E nau te whatuai. E te wawa ai le nei ia. I le taimi tā te whaafsanga i ai. Lala me wai le sauai. Tau muli mai a anai.
Tēnā me ona maliu mai palauri. Nā me wele sau. Pele pea sai. Tua pula le ato mosusu vai. Le tai o mai ni mea whaia le atunu. Nai ta mai whaala putonga little pockets like that. E te a ngā i ai ina. Ioi. Ai matua susu lo ia mo lo of vai. E te o mai i le mea lo of sa ngā i ai senga ula. Tula maota, tula le nuu, tula malai. O sa moa i lona atoanga, ma lona potonga maua lunga ai lona fola. Scary cat. Scary pussycat. Ia le nala, mona i sumu palaai. Alu a lafi tonu le pū, le sumu lafi le pū, le iwa i lei lopo o whea tonu le pū, e ta tauna e lafi ai. O le mea le ta o le itu o le mauru se le tuunga mau, e le o sona tuunga mau. A lako a leka o korisi i ku kong kiki mai whafurang le ngoko. You have no place in the Samoan community, and let me tell you that. Yoi, wano fo ilo vea. Wa iai le matenga i le whale. Ioi, o upu ane e sasa mafue ai oi. A e le whaato ese i le atunu. Le anga ua sopo loa le manu vale. I le whangatia a o tapu wa i Samoa. E te le oi loa. Le mea le na ua tupu i ate oi. Ua wha seva loa ina lo mawhau. Ua le ai fo i se tāpa sa aisea. Ua le ai se tina e fautua ina oi. Le ai se whanau. Le ai ni a inga. Ua sisila ua e toele ma e hifo mai. Ma e tauwala au ma tau whono wha mole. Alofa mai. Like and share your program. Ai te oso mai i le taimi o le prime time o le Leiataua Savea. Ia nai tilo ngare kokoa nguku mai wawa ai whainu mera. Nai tilo ia. I le taimi e te oso valea mai. La me le tu e lau prakalame. Se mo moe tangata nande. Io na e oso mai lo la ia le ilunga. Wa se sila la ia le mea na le ale no whai atu i atu e. Sa ue whaato ese le atunu. O le atunu u foi. E loto wha mangalo. O le atunu u whai tamba. Ioi. O le atunu u e vave ona oso le alofa. Ai a whai te wha maloti a ai pia wha pena. Le ale tala le silo matua fo le lena. Fiu e tau fiofi lana ta i whau e ou le po atua. Ai o le a momoe mato whawhale nu. Ka mai a. Ia tu e pepea se ata maile. E ou ai lava, e ou lava i ua na vai anai. Wai fiu e tau whatau au tusi lulu. Wai fiu e au ngani le atunu. My file producer, my file producer. Le iku ngai ke lua e producing au lau sio. My how many tickets do we have? FML producer. Heaps. A tau le heaps. Le ope mo ok se lau limas fulu le. Ai, e lucky fo i pe a o le tupe o na tickets i. I pe kesa. Sali, ai. Te whai atu sole ia oe li e kele o i se file mu ma se le leia li. E fiu e fautua ina oe. A watu le tu o lalo whale uso i atu e. So le a kiri malo ai ma mafi fia au lo whai ai ma lo muau. Yana mea nai whai. People will look at you as a con man. A tu tilu ngata e te oe. Pei fo lele o se mea valea. Ia le ngata fo i le nā. E tautala mai e mā māsangia. Te le māsani i upo le atunu. Le ala fo i le nā. E wha seva lo i nā i lau tala noa. Le anga ua wha mālaia oe le atunu. Tālo whai lo a inga. O te matua māsani le lei ai. Ma le leia mātou fsota inga.
mana i o uso, ma le tō tele o lo tō ainga. Ma lo utua whawhine sa e nofo ai. Wani, o le nau e tasi. Mea na e tupu le mea le tamai titi e le whalongo. Nau nau whape nātu. A tangai nei masila, the faculty and the dean of law school in Auckland, when I bring these receipts to them, they will call you in. And you will have to clarify and justify your possession and how much money that you owe these people. Yoi. O te matua wha mala mala moina le lei i le pulenga o le faculty of law o le a onga whalo ia iau ki lani pe a whai o sao se mea o e aru iei. Hewa e laki ilo ne sau nes koagai. Te manu e mata i le atunu. E se i o ia whale lei oi. Mata i le atunu. Maua teitei ei. Ele nā la o whai atu i ate. Oi. E te ula i a Samoa. O Samoa, o le ao mamala. E te lei loa le mea nā o e wa e mai. Ioi. Ma ua wha sewa loa ina, wa e lei loa wha tulanga ma wha vasenga o mawhau whaunga mau mata upu. Na pau wāndei o mata upu e talanoa iai. There are no other issues, any important issues at all. Whafunga mai, all you people that listen to this guy and also follow him, he doesn't have any more issues and subjects to talk about. It's all about rubbishing the leader of Samoa, in fact, the Prime Minister of Samoa, the elected, chosen Prime Minister of Samoa. Well, they have used your platform. Look at this. They have used your platform. Why? You are a useful idiot. Whaonga oi o se vale au ngā. Whaonga ai lau pora kalame. Momori ei sa vali mātanga. What now? You've seen the changes in Lauli's attitude and personality. What is it? What is he doing now? He's laughing things off. And secondly, he has taken the most professional advice at all. Professional advice of all. And what's that advice? And he said it. Quote, I will not answer on social media about any issues pertaining to the government and parliament of Samoa. Te le toi tali atu. Ma whetali ia I lunga o pe au e lea I le ea. I upenga ta whailangi. Aia. I ma whaia na whaia mātou press conference. Mātou press conference in the nā. To alert the public in terms of what the next move the government will do.